Dirita mo palit og ano kamuti para atong kwan sa atong pangsagol sa atong menu. Hello guys, good morning. Today is April 25. Dali sa kay medyo nalimot ko sa pizza karon. April 26, 2018. So last night it was raining hard and it's good. So guys, karong buntaga akong plano nga mga duta sa merkado kay I will do some errands from here to the market. Mag road trip ta kadiyot, then road trip kay diyot ra kayo, then tan-aw tagon sa mga contents dito sa market. So guys, be with me and my vlog is underway. So viewers, maybe you will wonder why I am the one going to the market to do some marketing with for our daily foods or daily needs in the market, because we believe we believe here in our family, we believe in gender equality. So that's the reason why I almost or always do some household errands. So guys, this is my bag, my market bag, and that's my wife, no, Aster. And then let's go guys, come with me. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. So guys, we will buy first bread here at the new bakery, no, Marley's Bakery. So mapili ta o
breads, no, for our snacks. Naslay daghang mapili na ay cheese bread, then some mamons, no, mamons in Filipino, then misamada, all the breads. And this is a new bake shop here in Toboso. Kaya nilang dahil cinnamon na din, oh. Cinnamon 20 pesos. So mura na guys, no, muna itong paliton. Bago ni siya nga bake shop dito sa Toboso. And then delicious ang ilang bread. Sa akong comment, delicious ni silang bread. Muna nga diri na po ko gapalitan. So that is the bake shop, no, Harley's Bake Shop. So for now we will be going to the market, inside the market, to buy some spices for our menu today. So let's go guys, let's go to the market. So kay wala may kuan, no, kamuti, nangita tag kamuti. Dito tagi recommend sa pikas. So dito ta guys, sa unahan. Dito ta dapit dito. Derita mo ani Brad. Morning Brad. Morning. Tama na siya mga bakod sa Chicken Joy, no. Brad, dalis ko rin Brad, ngita ko. Dirita mo palit og ano, kamuti para atong kuan sa atong pangsagol sa atong menu karon. So kay bawal man, no, na may mga bata dili sa nato filman. Ang kamuti la atong filman. Uy, gagmaya man. Tagpulo ra kana siya, tagpulo. Tagpulo ra. Oo. So guys, mauli na lang ta kay wala man tong akong gipangita. Pauli na lang ta, musakay lang ta og sikad, no. Si Manong sakyan na to res Manong kay pauli na lang ta kay man di man kumplito. Uy. Okay. Nong. Perti grabe no puwersa. Puwersa gid kay ni imong gibuhat, no, sa adlaw-adlaw. Adlaw gid ka permi ani nong, no. Sige lang. Imuha na ning 20. Na. Nya kisa kay kanong, kisa kay nong. Nun ngalan nimo nong? Noon. Adi lang imong boy, oh, si boy ni akong boy tourist nya. Kita mi nong. Stay